Ongo na programa World Takiman Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulundong at San Francisco na kautik kenta patumay. Turangkan marama da rokin wana leo sibike da pa na rosa ngabulu kalima da miniti da bugu bina ka berto na Pacific Islander Task Force en ordo kawite ke tu na ngoni di Pasifika siang wala ni ngoni Samo ngoni Tonga ngoni Viti irto mai Tuvalu irto do kon ngoni na ve matin tu na Pasifika irto go Amerike mbi wata tuki na task force ngo ka ndole usara program orto do baga do boli da kila bina kana bitana mato sawo siang ngoli tu nikina nondo tu liu ni redim bulon do bata una sibun da kuwa angole ni na mai Santa Rosa. Oya na buku ni son program untuk build gitu kartu untuk lebih kita bitik tu kina na Pacific Islander Task Force kita tal tu na regional organizations and kenan tu sangai ngamen tu buno tak gitu oya na vika tu sar tu pagator toka weekend ya na talong tak talang apa lai na COVID na testing sites weekend tu merkeo klan lebih weekend ta sa klabi na kasar tu na ve bonua and roni ngole ngai kina walking ngai ani le bagator tu kina na vitang lo to ko ya ya na kami ko na una tang tanga pala kala kapiken to ya sangai ba ko tal chunga mingo o ya na San Francisco Pacific Islander Wellness Festival runundul ro sanga bulu katol endo na festival go bak tambakin to sar ngapiken na ngone ni Pasifika o yan Pacific Islander Wellness Festival Ronaldol Rosul Kotole pag dito kun na pandidike kalau rechu ni lebu na mati sureci enda sa ito weekend chuko ba lebu na ngoni Pasifika enda tungo California ngo endo na researcher to pag searching arto na Pacific Islander Task Force karto o kachumekin lebu na vitambana nimbula en Bay Area karto pagarita suma sona states lebu katugo di lebu na mati sure chini tebuta na mati sure chia wambuta ni sa klabe na katugo ko chiko ya dere reyanga mentana raudi na ngole na buku ni vitala nongo oya en singasaranga ni mataka singa ni mataka bio kan lomani ke baka uchugo San Francisco City ke na Bay Area in general si roni ngole mai na kurturanga mai Sacramento na baka duru chugo ngo nonto sota saranga na ngoni Pasifika na Bay Area ka baka tokai chugo San Francisco Pacific Islander Wellness Festival ronondol rusang bul ketul go na baka duru chugo na singa ni mataka na Treasure Island Reta matakan na set up do ay no to may Treasure Island go really style to may vango na city level San Francisco kapag mo tali weekend anda sa kilabi na kato na puno chuki na Treasure Island kaya ko nabimbiyan ni San Francisco City mo ngole ni mo muri nga na Bay Bridge sana mo window na exit ya sa kutsi ko pandun sar nga yan ni Treasure Island na Yeboboy na island na singa ni mataka na pagdur chuki na go orto host ta chiko na San Francisco USD Physical Education Department norto na tampa na saranga norto do puno ta ko na kenon do ya pala to na non dambula en ving ono to do sara ka libu talang erna vosa chukina kata ki Dr. Camacho ka lebu sara na partners ka ubareta ka chukon na festival ngor ngento lago bata mo na NGOs erna vitam pa ni matin tu na vim business lebu karena do tokon oya na nonda maroro na nonda mbula o kenta na ngoni ni Pasifika na vuno libungo o California suar na chukina me bakata na Northeast Medical Services goranyo to na Lupus Foundation San Francisco Academy of Arts University ngorto na partners karto na chukina One Vet One Voice na US Army talanga to na mati valur to na chukutang akina to na Salt Association San Francisco State University San Francisco USD korto host takachuk na Vital Nongo Lightning Field Hockey orto na mati lolawa ni hepatitis B ko kenda do rongo ta chiko
na Rams, California. Anda pa ubdi na kanerto na chikutal nga kina na Pacific Island Task Force. Na buku ni sotango ka lebu sara na vika andara ni ngole ni kina ndala ni reda lendi kebi kina nonton bula ranyo testa kina bi matangali mate tu kina na bi matangali booth ni mataka baka sindo na ka abogador o sa suka beka mai na takataka na Bay Area ran ngai ngole tu matanga ni na Treasure Island mai na tinikandu na kaloko na singalebu kina vana kaloko na kabi na buku ni San Francisco Pacific Island Wellness Festival Ronondolu Rusablu Katolu ka kena Kauchiko Oceania Connected in Wellness. Kau bare taka chiko lebu chiko na mati sure chibiken to na ngone ni Pacifica huno lebu go California ndere yanga ntanto na ngole ani dalai sikopo na pi booth to sara ni tampa ni bulan dali rongo na pi ka to sara na singa mataka weekend to San Francisco ken na Greater Bay Area Treasure Island na buku ni no to songa sotaya na ngone ni Pacifica sa poto weekend ta rosa bulu kedio miniti me 5 na kaloko da wodu binanga chugan na Pacifica Island Task Force na buku no to bito ko ni chugan dar mai rongo da ken ni tuku ya na kabi de bingarapi dai wambula Ongo na programo Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulandong at San Francisco, Mekoti Kenta Patamay.